Maayong buntag, kumusta? Sagad sa mga ginikanan, mutambag ngadto sa ilang mga anak nga kinahanglang magtarong sa pag-eskwela aron makabaton sa maayong kahimtang ug madablag. Apan ning higayuna, dinhi atong nakatunan nga di ay dili lamang bugtong ang pagtapos og kurso sa kolehiyo, maoy magdala sa imo nga maayong kahimtang. Ang mahinungdanon lamang nga ikaw tao ang adunay maayong diskarte ug siguruhon ang imong pagkamaayong tao. Kini ang gipamatudan ni Erickson Bagungon. Aniya atong paminawon. Sir, magkapila na po ko kahigayon nga kakita tika no dinhi nya kaniadto kabantayan ako ga parking lang ka no, parking boy. But karon naa na kay tindahan no, magkakita gid tika for sure daghan pud ang nakakita sa imo. Sir, kanusa ka nagsugod no, naka-anhid diri sa Cagayan og kanusa ka nagsugod visit parking boy sir? Mga 1 year naman siguro. 1 year na nag-parking boy ka. Oo. Pero taga-asa gid ka? Lagunglong. Lagunglong, Misamis Oriental. Oo, Kabulawan. Kabulawan. So dito gid ka gianak? Dito. Nganong nakaabot ka diri sa Cagayan de Oro? Kay kuan manggod akong papa diri sa nagatrabaho og shop. Unya ako bata pa ko na lagi ko diri. Nakalos diri na ko gatubo sa Cagayan. Pero pag-abot mo diri sa Cagayan, pila edad mo to? As in bata gyud. Bata? Oo. Pero naka-eskwela ka diri sa Cagayan? Sa eskwela sa kuan Lumbia Bistown. Okay, sa Lumbia. So dito ka kinsa may kauban nimo nakilay ni suon dito sa pag-abot sa Lumbia nimo Boys Town? Wala ako ra. Ay ikaw ra. Okay, akong papa namatay sa Yuman. Sumutong gidala ka dito sa Boys Town. Oo. Isa pinagdala sa imo dito sir? Ako ra gidakop ko sa mga pulis. Pero wala kay nahimong sala. Wala. Wala. Bali, kuan lang yun ka kay lagi ang kuan mo ko diri basta may makita nila nga maglatagaw nga bata, ilang dalon dito sa Boys Town. Oo. So mutong naapil ka pagdala. Oo. Pero may ganit kay nakanaog ka, nakagawas ka dito sa Boys Town. Pagkakuan na, pag dako na ko. 18 anyos, di ba? Oo. Oy pagawas man ka. Oo. So pagawas nimo unsay una nimong trabaho, sir? Siyap. Trabaho ko siyap. Siya, asa dapit? Yan ya sa cabin. O dire sa ila kang bulldozer. Cabin? Sa cabin. Sa cabin. Oo. So moto pag nganong iundang maka dito? Kaya kuha na kung reklamo kung mata. Ngano man? Kung mag-welding ka, sakit. Okay. So mutong after nito, unsa din sunod nimo nga trabaho? Sa duok ko. Daan lagi ko sa duok sa una, pamaligya. Mamaligya. O sa mga baligya nimo sa una? Mga buko juice, sahay kape. Pero ngano nagkaabot ka diri sa Corrales sir, no? Diri ka ga parking na dayan. Ilado na po ko diri kay anang diri na po ko na rehistro, mag-isaligan na po nila diri. So moto no nga gawas nagaparking ka, nakay mga baligya na. Asa? Yung sa man nimo pag may kinakakusunada ka nga maligya ka. Plano na pag ako nadaan. Bali ang imong ipangkumpra na kita ra pinus pagka-parking boy. Oo. So karon sa pwede ba nato mahibalan kung tagpila po income nimo anak kada adlaw? Depende, di pareho sa mo halin ko 2,000 og medyo kusog. Pero hinay nara sa mga 1,000. Dako-dako gyapon no? Above minimum. Above minimum. Pero kinahanglan gyud og pagpogi. Kinahanglan gyud ko kayo magbilar pa ko. Pero di ko na ako bilaran, magkikitaon. So sakripisyo gyapon. Oo. Dapat magbilar gyud. Pero nay mga time sir nga mura og kanang ilami siyempre bilar no. Nay mga time nga kapuyon ka. Kanang mingon bitaw ka nga dili may mundang na tingali ko, nay mga anak. Wala ko ikuan nga muundang pero mag-relax lang. Pahulay gyapon. So pagkaugma padayon na sad. Padayon na sad. So kaning imo sir no, mabaligya ka gabi na. Depende sa oras. Kuan dili busy ang parking lot. O display ko sayo di ara kilid.
Pero buotan po ning kuan ba kanang establishment kay gisubot yun sila nga diri ka magparking boy ka diri at the same time mamaligya pa yun ka. Kay diri man ko sa hunger plate. So siyempre ang kining building kay wala na may nag-abang. So gaisano gini siya. So ako na lang po ning gi-appeal diri kay para na po mo-tan-aw kay manig gwardiya. So at least mo po na imong return lugar sa ilahasad nga ila kang gipatubutan diri makapamarking, makabaligya. Ano mo na pumbantayan? Mara po na kung balo sa ina. Okay, at least nga nakauna-una gyapon ka na. Pero ikaw sir, no, wala ka na minyo? Wala. Pila edad ka ninyo mo? 37. 37 years old na ka. But napay plano no nga mag-minyo? Siyempre na. Kung naalay moabot nga kanang ihatag sa Ginoo. Kay na magidunta sa una pero ganaon po na ako ba minyo ko nga kuan medyo lisod ko sao na lang. Sunod. Pero karon sir, unsa bay pinakapangandoy nimo sa imong kinabuhi? Siyempre gusto ko mo asenso. Gusto ko mo angat. Nganong gusto mo ka mo-asenso? Para maka pamilya pa po hindi sila maglisod gyapon. So imong ginaunadaan nga dapat matagaan nimo sa maayong kahimtang imong pamilya pohon. Pero na kayo mga ambisyon nga like sa una sa bata pa ka nang ambisyon ka nga magkahuman kay eskwela, manganak pareha sa uban ba? Naa yapon. So si kurso unta nimo? Hindi pulis sundalo. Pulis ug sundalo. Dires Corrales na may mga kita tingali nimo no nga mga pulis dinhi magbantay og mga sundalo. Usi ka bation nimo nga makakita ka sila? Okay lang. Salamat ko sa ila nga natuman nila lang gusto. Respect nga ikaw, wala. Pero at least no, nga dito, although imong kahimtang karon, dili gyud ingon nga lisod kaayo, no? Kay income magyapon ka. Sir, basin na kay gusto nga message nyo nga tus mga tao nga ang uban mo sir gahimo og dawtan kay para lang kuan ilang kaning pangandoy, no? Dili nila gyud sila ganauna nga bahala nag magkapasakit sila tao. Ang ilaha lang tagamtaman nila ang kahayahay. Ikaw sir, unsay mensahe ni matong mga tao sir para pod nga muawat sila sa imo, no? Nga mohimog diskarte para pod nga mabuhi o nga kaning patas des kalibutan. Imong mensahe sila sir. Akong mensahe sa mga tao nga kuan sama lago na ako nga misugyapon. Pasalamat talaga nita kay so sa kaadlaw mga kontag katulo kadua samantala uban niya halos way mga kaon ang uban pod napagkaon ko sikusikan lang nila. So kita maning kamot nang gyud ta nga kuan kung naman tayo ambisyon itong kinabuhi. Kaya gitagaan man tao panguna-una si Ginoo nga makuna-una tag insakto unsay insakto. Ang kana lang. Sir, sa hunger plate pod no nga naghatag gyud sa imo kaning gitungtan ka no nga dinhi magkapanginabuhi ka unsa pa imuhang kay naging gaganihan istorya na tungo sa ka-staff buutan kayo no palangga di kay kanila unsa mo ikasulti pod sila sir? Pasalamat ko nga na sila pagsalig sa ako kay nakabalo maguna sila nga sama sa naandan kanunay nato nga ginahimo og trademark na ning atong segment nga basta aduna tay mga interview nga makahatag inspirasyon kanato. Ato usab kining tunulan sa pahalipay, gamayng pahalipay, 5 kilos nga bugas. Sir, dawata kining 5 kilos nga bugas no isip pagpasalamat sa imo po pagpaambit na sa imong istorya sa kinabuhi diri sa among programa. Sir, salamat sir. Sige, salamat sab kayo sa tabang nga gihatag. Daghang salamat sa inyong paglantaw. Palihog paki-share ug follow ning atong page, paki-subscribe usab ning atong channel. Og hangtod sa sunod higayon, kini na lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usab sa atong nasuna. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.